Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati Syekh muallif hadzal kitab Ibnu Malik wa Ibnu Mu'ti radhiyallahu ta'ala anhuma nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Al-kalamu ari ieu eta bebuat mertelakeun kalam. Wa ma sareng kalimah yata'allafu narima kacitak itu kalam minhu tina itu ma. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kalamuna ringaran kalam munggu urang sadaya lafdun eta lafad mufidun anu berpaedah anu maedahkeun itu lafad. Kastaqim nu tetep itu lafdun mufidun seperti lafad istaqim hartina kudu istiqomah anjeun. Wal kalimu sareng ringaran kalim munggu lamanahu sadaya ismun eta kalimah isim wa fi'lun sareng kalimah fi'il summa harfun salajengna kalimah harap. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Wahiduhu bari ari hijianana atawa salah sahijina tina itu kalimatun eta kalimah. Wal qawlu sareng ngaran kaul munggu ulama nahu amun eta umum dina maknana. Wa kilmatun sareng ngaran kalimah munggu ulama tauhid qad yu'ammu eta dimaksud biha ku itu kalimah naon kalamun kalam munggu ulama nahwu. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Tamyizun ari ngabedakeun hasola anu hasil itu tamyiz lil ismi pikeun kalimah isim tina fi'il sareng harap. Bil jari eta tetep ku sabab jr tungtung wa tanwini sareng ku sabab tanwin wan nida sareng ku sabab nida wa al sareng ku sabab alif lam wa musnadin sareng ku sabab musnad ilaih. Bita fa'al tawa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan fi'lun yanjali. Fi'lun ari fi'il yanjali eta narima pertela beda na itu fi'il tina isim sareng harap. Bita fa'alta ku ta nu aya dina lafad fa'alta wa atat sareng ta nu aya dina lafad atat wa yaf'ali sareng ku iya nu aya dina lafad if'ali. Wa nuni akbilanna sareng ku nun nu aya dina lafad akbilanna. Siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasyam. Siwahuma risalianti itu isim sareng fi'il al harfu eta harap. Kahal ari contona eta tetep seperti lafad hal wa fi sareng lafad fi walam sareng lafad lam. Hal ma istifham fi ma harap jar lam ma amil jawazim. Fi'lun mudhari'un ari fi'il mudhari yali eta nyanding itu fi'il mudhari lam kana lafad lam amil jawazim. Kaya syamu ari contona eta saumpamana lafad ari contona eta tetep seperti lafad iya syamu. Wa madiyal af'ali bitamiz wasim bin nuni fi'lal amriin amrun fuhim. Wa miz sareng kudu ngabedakeun anjeun madiyal af'ali kana pirang-pirang fi'il madi bitai ku ta tanis. Wasim sareng kudu nyirian anjeun fi'lal amri kana fi'il amar bin nuni kunun taukid in fuhima lamun difaham naon amrun segot amar. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa asmun nahu soh wa hayyahal. Wal amru sareng ari makna amar illam yaku lamun teu kabuktosan naon mahalun mahal lin nuni eta tetep pikeun nun taukid fihi dina itu amar. Wa huwa eta ari itu amar ismun eta isim fi'il amar. Nahu soh hari contona eta saumpamana lafaz soh hartosna
kudu repeh anjeun, wa hayya hal sareng lafad hayya hal haratosna kudu nyang hareup anjeun. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.